Haganege yukirish bakui tong induai nagabenda I Shailing Sangriang Badon Hapadenge Jimpanga Jing Shitam Bautrain Katapin Koi E Tuairu Nagabenda Kong Nirupa Xia Badon Hapadenge Jimpanga Bajuru Train Katapin Koi E Nagabenda Delfina Rendong Bapang Nagabenda I Kong Snibon the Ka Barakeka Sungi Kamindaga Sungi Nagabenda U Ornelius Nongspung Badon Kajing Shitam Kalai Bautrain Katapin Koi E Duai Nagabenda I Roger Dingdo but Anastasia Martong Pakinga Senjonki Utrayan Kakau Kroda Duai Nagabenda Kajingkoi Jingjang Hazel Ling Dingdo Duaru Nagabenda Kajingdumo Jongi IP Lian Suti Duaru Nagabenda I Kong Dral Sumer Ibadan Hapadeng Jimpang Covid Kamjur Bautrayan Kata Ben Koi Mencium nak orang rice pak sabulai, rice pak sabulai. Trai Nagabenda Gajing Spoon Jamu Nagabenda Gajing Don Jamu Hapadeng Jongi Hakane Yukirish Bakui Tongin IT Yaka Jingim Jongi Tongin IT Yaka Jing Tumo Jongi Tongin IT Yaka Jing Don Kam Jongi Barra Lembaga Neka Yukirish Bakui Kam Kerpang Lembaga Jing Asylum Janga Maria Tesoti Man Lagas Nisai Jain Kalangas Ni Bangi Kinma Burong Kerpang Yaka Maria Tesoti Bangin Duai Bahkan duk ya sentran ini hapaden bu bon jai ke jinge kabang ya kendo kam tam ke jimpang ya kene ke kelam COVID-19 bau train pendono kloi hapaden joni ha kerteng opa baru kon baru men siem bakoi amen ke jinga e jogo trai jongi o Jesus Christ par ke jingi uble lembat ke jinga silap jongi men siem bakoi kindon rengka batpi barok Reka Bakiru. Kohimen ko parang minang yosno haka jimpule benikong na ka kitab Genesis ba u Jacob ulapin kray yala day banyap ba udang sneng kraw iya kikun hagar kombante nanda endala kalat upa kihimen ki para jonga Joseph kila kusalai hato Joseph unmak yaki bat kila lake chabu Bad kila dem hakamajumu, bad kila kerpat ba unduk ma. Joseph ulayam, bad ula map, bad ula kular yaki bakanum don kano ka jing snow tut hapojumu. Don kano ka jimbitar ka jimbishni, and re ula kane kalong ka saindur ka jungo balay ba
kade ben jia kumne tentang ha ke jingim jongiru ha ke inga sen jongiru don bon apeng jongi ngidang ud ngidang nam ngidang dom is no dom ni betar di isi ya ki himmen ki para naga benda ke jing jia was no si lese kila le pe ni utrai kot ubere ni ve pe ve ban yo yi ke ti jongo bale habar ke jinge ka bangile kendu ban mak klan put ya ki ha ke por to min sange shipot ban pan mak la da don kino kina ke bri ha ke bag ni don kano kana ke jinge ha ne ke le mat wan rai ki shau trai pan bor na jisu ban mak iki kana ba min yo yi ya ke ti jongo bale ha kita ke jinge ke jing shitam jole ko jisu pen slay ni ta ka bor jonga jinge sine da ka ya ka bor jonga jingma bar ke jinge pangindu yasut ban map ya bar ke himen ki para jogi nga plan au blay badan bor ba pada pi ko himen ko para bangara le pop shibun da ke jing par kha da ke tin da ke kam da ke jing le kle da ke jing le pala changa da ke jing le pala changa da ke jing le pala bakrao changa namar kata nakarpat ya ka Maria bakoi kabayaisa ka teisati yaki angel bakiri koi banyapi ko himen ko para banduai na kabenda changa ha utrai ublay chumi ublay badon bor bara unis ne yangi barendala map iki pop chumi unyalam yangi shaka jingim bam chuku Amen. yai ti baroki jingdumu chagi lemba ke chinya side lem changa Maria teisati koble kentrant mera ai hakiri nge jame yang ka jinka men ba ka jinkar ko banyailam barabor ki bakai bakia met bat mensium ta ai ba da ke jingdawai ba ke chinya side lem changa Maria teisati ini ada ba betul lendi yani hagane ka parte shang batsa hadu banginda poi shaga jingsuk baning jaga jingim lawai ipanya kane da ukris utrai jangim Amen. Kejimpule naga kitab Genesis. Ha kitu kisngi Jacob ulap tha egi khun jung u bad ula on haki de banum lang nga baki kur kicha junga tetep nga baki pa junga haga krem kabadon haleng kha jong apron nong hit haga krem kabadon hakaleng kha kabana kabaham mak pela sha mengi namamre hari kanan ya kabau Abraham ulat hit lang bat kalengkha nau Efron nong hit banyo ya ka kum ke jaka tebreu ha kata ke jaka kilatep yau Abraham bat ke Sarah ke tengah juu ha kata ke jaka kilatep yau Ishak bat ke Rebeka ke tengah juu bat hantaru ngalatep ya kalia ya kalengkha bat ke krem kepada hanta athit
na kinong hit. Endau Jacob ula dapta ya ke kun shinrang jong ulara ya ki hakjat hajentia. Bat ula dukut mensim. Badalum lang ya bat kikur kicha jong Haba kin men Joseph kila yo ba okpa jong ki ula yap kila ong. Lese Joseph unsa isi yangi. Bat unsa penhiar keput keliang yangi. Na kabanta kabas niu paro bangila le ya Kumta gila pak kubor sa Joseph kila ong. Ukpa jong pi ula ai kani kakum shua ba unyap. To ong ha Joseph. To map ngakarpa de pi. Ya kakam sniu jong kin men jong pi. Badia kapop jong pi jong ki. Namar ba kila le kabas niu ya pi. Di mentangi karpa de pi. To map se ya kakam sniu jong ki shakri jong uplay jong pa jong pi. Joseph ulayam haba kila keren Kin men jong uru kila wan bat kila demngon hakma jong ki ong. Hakme ngilong ki shakri jong pi. Henry Joseph ula ong haki. Wating hatu ngademo hakajaka oblay. Pi shisha pilamut ya kabas neu persya yanga. Henry ublay pat ulamut na kabenta kababha. Ba unduk pelat im shibun ba kibru. Kumba kilong menta kesni. Digemta wating ngan penbiang na kabenta jong pi bat kikun rit jong pi. Kumta ulapan shingan bat ulapan tengen yaki. Joseph ula syong na saha Egypt. Mau bat kaying kesem ukpa jong Bat Joseph ula im shispa shiposnem. Joseph ula yo yagi kun Ephraim hadu kapateng kabalai. Kumju yagi kun umakir ukun jong Manase lakha hagi kosiu Joseph. Ti Joseph ula ong halakin men. Ngalacan yap. Henry ublay unsakan mau yapi. Bat unsa alam no yapi nakane kari. Syakata kari kaba ula semai hau Abraham. Hau Ishak bat hau Jacob. Nangta Joseph ula shim ya kajing semai jengki. Kun shinrang Israel uong. Ublay unsapan kan mau yapi. Bat pin sarakno ya kish ing junga nakani kajaka. Kumta Joseph ula yap. Enda ula dap shispa shiposnem ka arta. Kaktin utrai. Isa menyapai. Sila kembali Niels Pak hendak pusat. Niels Pak hendak pusat.
cakkan ben na kabanta ka keteng Chris filom ki balakal kru na baman sim jok blay usong sa happy. Hallelujah. Utrai undon rengka batpi Rengka berkiru. kajing puli na ka gospel bakui kat kum umatius. Kabarong hame kotrai. U sindran umlong kam karau iawo nongi kai jomu. U shakri umlong kam karau iawo kinrat laja. U sindran ude ban hun ban kelalong kum unongi kai jomu. Bad u shakri kum u kinrat laja. Lada ia upa jong kiying ukot baseball katno lele kin kot ia kiba haying hasen jongu. Washa penting haki brio. Ia kabala set yen sa penpau. Ia kabala buri en sa se madan. Ia kaba ngayatu iapi hakabadum tekran hakabashai ba yakaba piusno hakaskor to yala na loring wating yakitu kiba peniap yakamen henry kibamla ban peniap yakamensia penban to kam shapting ya ubale ubala ban penjot but met but men siem hadujok hatu kimdi yagi sim ing artili shi pisa henry what kawe naki kam no kijat hakindo klam damon upa jompi what yakis new kli jompi barra la new kunda what kawe kam kormapi ban yagi sim ing uta uba pla inga hakamati beri naru ngan pla iyawu hakamatu pa jonga uba habaning uta pa uba len yanga hakamatu beri ngaru ngan len iyawu hakamatu pa jonga uba habaning. Ka gospel John utrai Kajinaroya meko Chris. kohimen ko para bait ha utrai Jesus Christ hakane ka binta jong ka gospel nios no kumno Jesus penkre ya ki apostol ula jidi ki apostol nanda udang pai ki daka bor ka itia baru dak maham luparu yaki kai ka ban sejia hakama jongki ban ngidang pusong hagini gisni bau Jesu udang ki kai ki apostol ban penkra yala de ban pediang hakano kano ka jinge hakama jongki namar ka jingshisha namar ka jingshai jongu Chris baru Jesu Om lupa yaki ensa don ka jing shale bain namar pilong sinran jonga. Ujisu upelong iyamiru ki sinran jongu. Lemba ka jinge, lemba ka baptisma, kaya ka balaja ka jingim jongi. Ngi kalalong ki sinran jongu Jesu Christ. Ngi kalalong nombod jongu Christ. Ngi kalalong kiba yidia u Jesu Christ. Baru Jesu om kumno yaki apostol. U Jesu udang penslur yaki usenran umlang kam kerau nongikai. Hangne nongikai mano u Jesu. Kinrad mano u Jesu. Ki apostol kilo ki senran jomu kilong di shakri jomu. Jesu om
Yawu no ngikai kile kumno. Haba ula kerenya ke jing shisha. Yawu kinrat kila le kumno. Kila kindai. Haba ula keren shapanga painang janga bane. Haba Jesu kila ula hikai shapanga jinkardor janga himau bale. Ki buriu kila bishni yawu. Kila isi yawu. But kila kwa ban penyapno. Mindau Jesu am watnum kemilan diye palat. Ya kabang alayoman. Kaya kaba palat kaba Jesu layoman. Jingsha lebe, bat ka jingsha penyap halor ka debana. Palat ya ka jingyap ka donayu ko himen ko pala. Kibri kilaban penyap yang i maximum. Palat ya ka jingyap, jim penyap ha ka met kimlaban le. Hendra Jesu umaham kumno. Hendra kinmahu barabol. Haba kibriu ki kenya pi ki nombur jongo belsbul na Maria Jesu kila kod kumno. Ude le ke kampala da ka bo jongo belsbul. Baru Jesu lada kila kod yenga belsbul. Pide belsbul tekena kin kenya piru ki nombur jongo belsbul. Tahaba ki perlu ki bampat pe pang ki bas ngutu ki bampat ngutu ya ka jingi do bala ya ka jingshai jongo bala kin keren lai puru ko kin lebe Dios ngo hakilang ki beriu ki lebe ni ki kerstan ke don ka we ka kin hul kaba rice camp ban penia ki kerstan ban pindu ia ki kerstan na ka perte na ka sla perte pan ngam ko jer kertengen re ni baro ni ngutu ko himan ko para kaladon ke jinga lagi usno hakini impor kumba chispa sanpu ngut ki seminarian but rangat baru welinto kila poi shakti jongi kai klau bokora ha Nigeria but born sing usno nang to ki jin penia ki kristan ke jin shale ben ki kristan but kelang ga partai usno ha Canada menda kumba kadar tiliki mane kila penjor mano balle yakine baro mano ba penshle yakine baro bale kile yakine baro bale ki ting yaki kristan bale ki buru ki ting yaki kristan bale ki buru ki kwa ban penyap na ki kristan nama kadon ka jingshai haki kristan kadon ka hot haki kristan nama Nibud ya ubele ubashisha. Nibud ya ubele baim. Nibud ya ubele badon bor. Ban silshare ka perte ban ka beneng. Namar. Tamu Jesu ulang ubele ubala ban silshare ka perte. Tamu Jesu ulang lipat ne ki baya. Buon ke beriu ke balawan hagene ka perte ki Kenya la de balai but kila hikai bon ke baro yenda kila ya ngim yo issue ya ke dak sing jonki kala khut bat ka ta ka jimi kai jonki henre what hadin har hajar snem nidang yusno ya ka sur baim ya ka king baim kaba penim yengi habangi kon kerpadi ke kerteng jo Jesu ngidang yo jingtengen ngidang yo jingkemen ngidang yo bor hakamet ya ke jimpang kaba shirke ke jano na kamen jomi namar bale habangi kon iawo u Jesu wan hapadeng jomi bon ki beri ki bang treben pediang ya kane namar ki lemle ne ki le kanang namar ki treben pediang ya Jesu ki persang ban penyap no ia ki kristan ko himan ko para ke jingiap kamde ke jingkut jonga jingim jongi ke jingiap kalong ke jingstang jonga jingim jongi naga taka dau Jesu una kendu kumno ke apostol what num ting ya ke beriu ba peniap ya pihak kamet namar bale ngi barro ngi kit hapo jong kaneka ka kiu kendo ya ka kaspa bane hakane ka kiu kendo nidon ka met kalong ka kiu kendo hakane ka kiu kendo kadonayu ya ka kaspa mensiam jongi kabatrang barabor naga benda ubole minta nidon ka jingele ko himen ko para jingele ayu
Jingale hapadeng ka dog bat ka mensiam kumbawang Paulus bakoi. Kau ka dog ka krenyangi ka penshoyangi ban lepop ka dog ka penboringi ban vadia kia bara ka ba pens ngabayahu. Kaya ka jingale jong ka dohane ka dog ka kwa ban kinyot no ya ka mensiam. Bon gikon hagene ka juk ka ba menda kila ngop no hagene ka jinglo. Ki kroy ben kongo ya kia bara ba pens ngabaya ka dog. But ki kapanap ban pens ngabaya ka mensiam kim la porsyo. But ki pensan yala day. Kababoy ka benda ban duway ban maneya ubale ki don bon ki da ban pensan. Kamdam lele hakene ka por. Kalba kadang ka lockdown saudang jani ki brio ki suk ban pensan ki om pe om don yin mane om don sakrament om don mas om don jing duway tengin le kumno. Hap ko ngune em ya ka ain ka role jong ka sarkar hoy ni hapan ko ngu. Henry kabba nang ya dia ka ne ka jinglong ka banang ka yarap ini ka banang ka wan persyang ban wan poi shopi lemba bon jai ki tolong. Kamda mega social media kumba pisun menda ya ka mas menda Henry bon ke periu kisalia wat ya ka tahu but yala de kim duway kim pensloria ki wiru ban shin menda. Kohimen ko para uksuay do crime maha ban pendo ban tu ya ka jingaye Dios no haka gospel jogi yanis kabashipo shipo uksuay do wan ban tu ban penjot ban penya uksuay do crime ba kane ka deka juk jong uksuay ladang im kusiar ba ngingo ngop haka ti jomu un pendo na un penjot na ban penyap na ya ka jingi men siam jongi ni de ban long ki ba kusiar. Padu Jesu angkum na, iki apostol, wat nang kusalay, wat nang ting, wat lada baka don bongi, bor jang ka jinyale. Kadu kadway, Jesu kadau hanne, siapang ka jimbishar kadu. Haba poya ka jimbishar kadu, unsa semadan, iya ka jing kardor jang ka jing imensiam kabangi im. Ngim laban yay lay, na ka jimbishar kado jimbishar shimet ba jimbishar kado kane kalong ga jingi kai jong Jesu kane kalong ga jingi kai jong ka balang bad nimlaban kentai ya ka jing don jong ka beneng ba ka jing don jong ka dujok Jesu maham ti ya uta ubadon ka ba ban pa ya pisha dujok ya no utrayin pa ya chaka dujok kito ki bampat Palaya ka jinge siapang obale. Kito kiba lenya obale hakamat kibrio. Ngide man kili alade hato ni lenya obale hakamat kibrio. Hadu katno ngilong kiba slur. Banyala ya ka kubor babha. Hadu katno ngilong kiba slur banyang scam. Nagabenta ka jinge. Jesu angkum no. Nilong kiba kam kordor banyak sim in. Nilong kiba kam kordor banyak sim in. Ladang nilong kiba kam kordor banyak sim in. Ngideban le ayu, ngideban yatre lang badutray, ban pinbriyang ya ka kubar babha syaki himan ki para bon ki bru ki salia menda. Lese kada pidang ngap yang ngapi pusod ni kiba temen ni lekong no. Lempa ka jinto ya sign lese pimla banyai pimla bantur shakim beriu sham bandua ya sign ngidon kaweka nong ya sign ka nong da jong ki kam missionary ka Teresa jong kulungu Jesu Teresa bakoi jong kulungu Jesu haka batia haka jindia pang kala ya sign naga benta ka kam yala kam shimla lake ban yalap shanoru naka jindia pang kala Christian iya ka mission jong utray ko longgo be longgo pa wat nung ong ngilong gi ba big ngimnang ban pule kamlele tanre pinang banduay lenda tuble ko Maria kabiang lese pinang ban peke ka kot kamlele playa u Jesu daka jing mensiam ban yasai you don't come here ke jing yasai you don't come in ya ka jinga side ba jur minda naga binda ka balang
Nios no kelang ki beriu ki ino ya ka jinge ki pet na ka balang ki kelalong ki batalon namar bale ngimdan ki beriu ban pen kalai ni ki ngimdan ki beriu ban rai ka ketisha utrai ban ya side hato manga ban mapi ni kaloi ne em ban ya shimenda ya kane ka kam missionary namar bale nilong ki bat kam kordo ban ya ke baro jong kane ka porte nilong ki bat kam kordo ban ya ke baro ka bang yoi dala ki kemar pala ya ka bang yoi kadon kawe ka jimaya ka ba ap yang ban bishar kadu yang ni ha ban jubab ya kata ka jimaya kaban saja ka jingim jongi kalong ka jimbishar kadu endang ilaya utrai ukwa ban penim yangi tongilong kibarai scam menda lembaga ne ki ukirish bakui kotrai daka borjonga daka jingim jonga ngenlong bakaloi ban kershan ya ka ministry jonga balang kam iala lempa ka jinduai utrai karko ini ko jisu karko karda ini pen scam yangi haka jinge pen kalain ini haka jinge bangin long ke bayaisha bangin long ke bayaine kalam ting yano ka jinduai kalong ka bor banyale persya ya ubamen ya rap yangi pen slay ini benda bangin long ke nongya sai ba kalain jong ka balang jong ka jinge ini ya utrai Yesus Kristus Amen. Tangin pla ya ka jinge ka jinge ngange hau play upa padon bor baro unong tau ka bening bat ka gindo but how Jesus Christ kur ba marwe chum utrai chumi yau bala ku nau mensi bakui yau bala kana ka Maria Tesuti Mala shale ben hapo Pontius Pilatus la sana panaya ulaya latet yau ulaya shakibaya hakasmi kabalai ulami pat lekibaya laki ushabane usham shakamon ublay pa padon bor baro nan pa man pa ban bishari kibayim bakibaya nami hau mensiyam bakui hagabalang Catholic bakui hagajinya sunau kirikui hagajima ekipo hagajimi pat kadok hagajimi bam jikut amen. Lie spot in your pro. Lie spot in your pro. Labor crowd to dance so high. Ding I ding by Toya duai ko himen ko para baga jingkin ya jonga ba jumpi kalong ka ba padiang unha ublay upa ba don bor barang kopa ngikin mau buram ya ka kami jongu kun jame u Jesus Christ ai ba ka jingyo benta jongi hakane ka Eucharist kan long kum ka jing terwa bam chiku kame da Eucharist utrai jongin Amen.
Ku try undon rain ka but pim. Rinka berkiru. To kintiu yala ki donut. Ikitar ki sham try. Donginai mu ya utrai ublay jogim. Kasham hapat kade. Dashisha kalom ka basham hok. Bat ka bade ka deiti jogi bat ka jim penim yangi. Banyaro iya ki kamba jame. Haga jim kintiu nam ya baro ki rikui. Bat kamtam kadba ngidang kin mau. Ya ka Maria ka teisuti balakarko. Ban pen bana ya ka jings buon jame kadba ngidang ruwai lam ya ka jing ruwai ya ro jangka. Namada shisha melale ki kam karao na bakut ya bakut ka parte. But mela priyang ya ka jingis ne bakarhai jame na ka pateng sha ka pateng. Haba mela kami ya ka jinglong rit jangka shakri jame mela ai hangi lemba jangka. Ya unong sen ya ka jing penim iyani. Ukun jame utrai jame o Jesus Christ. Lemba jamu ka kinhun jang yangel kamane ya ka burang jame. Bar ka kamen hakama jame. To ay bagi sur jamiro ni duai. Kinya so baki ben ya duai lang da ka jing kamen kadba ni pen banam. Bakut, bakut, bakut. Usim don moru bleki by. Daga jing rio balai, daga jingir kabashir hem, inaiti alade rengkat pada lupu bat kawai. Idwai rup naga benda baharo kinong lebha, jogar retreat center, man kasni sai jai. Ikan mau ya baharo kinong lebha, jogar retreat center. Kibayara, daga jing duwai, kibayara, daga jingyo jolki. Kibayara spoon mensiam, ya ka jing don kam. Joga jingroi ka pa joga ka center. Yaki coward ka. Yaki ri pai pa ki ba yarap nabar kari pada po kari. Eu try un pensle ki bara. Dashisha melong ba kui ka try ka te mei jong ka jing kui bara. Namar kata ngi kar pa dia me तो पेन को इ पेन कंतांग या किने की जिंग तरवा जमी डाका बप्पा या उमें सीएम जमे कुम का उमजे हलो जंकी बकिंदुप के ललोंग यनी कम्मे बटस्नाम जमुत्राय जमी ओ जेसु क्रिस्ट हका पोर वाला दीनो येवु बडाला का मंस नभा उला पडियांग या का जिंग शाशितों Ula shim ya upu, bada kabai mu yami, ula kedia yabu, badulai halage senran uong. Toshin, batu bam na kane pi barra, nama kane kalong ka medjanga, yakaba enaiti naka benda jumpi. Haka juke ruka mendala la yabam, ula shim yaka kuri, bada kabai mu biang yami, ula ayaka hala ke senran uong. Toshim batu di na kane pi barro, namar kane kalonga kuri janga snam janga, janga jutang bati mai bad bam juke, yaka ben penni naka benda jumpi, banaka benda ki babon, yaka ben ma yaki pop, to le yakane,
ban kan mau ia nam kos nam bakar dor jengu Chris to pen kui to pen koi pen kia ini to ia da ini nau bangan nau nakaklam kajing maya jom kajing Kata sin Lani bambyun deyupu Lani dinka kami kakuri Iben kakaji yap chung me kutrai Kakatu namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingi ya ba ka jimmi pa chung ngi tarwa hame ko tra ya upo chung ka jingi ba dia ka kuri chung ka jim pe ngi dai ngu aiden namar mela new yangi ki ba big ban ya hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas nge verit ni kar padia me bangi ke be yo binda hakam me ba ka snam ukris ngilong ke bela penyata le ka vai da omen siyam ba koi Pekan mau ka praya ka balang jame ka bala priyang hasatala ka porte but ka penjana ya ka ha ka jingi rank but Francis uppa ba khoi jani finance administrator jang diocese but baharo killing do but kirinium pekan mau lemro ye ki himen ki para shinrang but kinde ki bala yoti ya da ka ba kermen ya ka jimmi pa kin mau ye ki be ba point ba ro ki father ki sister ki bishop ki pai ba ro pai jono ble ba ro ki bala khala But ya barro ke bala klad no haka jingis ne jami to padi ni ki shaka jing shaka kama jami to isune ni barro ni kar pardi ni knam bareng kha ba kamari te isoti bakui ka kali jomo bale josa baku da kurim chaka ki apostol bakui ko Francis de Sales bakui but baharo ki rikui ki bala pens na bhai me pateng la pateng nindok lang ki babbe bali bin dalen haka jingim bamjuk but bani ra but pindan buram me da ukon jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hame o blayo pa badan bo haga jingalong kawai jungamen siyam bakui barro ka buram bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko para hinduai nagabenda baharo ke jingdon kam jami shime pangal kerpatro yapi benduai nagabenda ka Holy Redeemer Universe Center Moklam baharo ki kamyana but ya ki co-worker ya ki nong leba don bon ki kun ki bayara bon mensiam ya ka center da ka spark po da ka jingduai da ka jingasai but ka jing bamen siam jagi ay try na kerku ka to ki baro Kopa jungim ba beni kalong ka koi ka ten jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha ka del ko ba beni to ay ni na ka jibam jame ka bahala sni ba to ma ni ka kan jame kumba ni ro ni ma ka dale snir but the enough ni sa ka jimpen shai and rate of life ni na ka basini Top life yang ini kerpan kotrai nak jinx sini barro. Hak jinx bon jamme toy jinx of jinx sign hak sini jam. Kramba da ka jinga ka jinga sini jamme. Ni light barro bon ka po but ni yo jinga nak jing jar barro. Kam dame nak jing pang barro. Kadba ni dang up kemelen di ka jing kramen bakui but ka jing wan pa jam no penim jangi u Jesus Christ. Nama kecome kalong kahima kecome kubor kuburam jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ. Me ko bala om haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga na ai happy. Wat pe di pop jani Henry ya ka jingai janga balam jamme bar ha ka jings bon jamme tai ha ka ya ka jingsuk bar ka jingya tele ka wai ka kum ka mon jamme mame ko batim bar ba sensha jinom na jinom Amen. ka jingsuk utrai kandol barabor renka batpi Renka Lakiru. dap da ka jingai utrai to ni ai markelia
mountains ayani Rukunang brought to play Ubah kiti pon Those mountains ayani Rukunang brought to play Ubah kiti pon Tu ai Jesus yani Hakami ukun lambro jolo pai. Hakami ubakit no ega pop jong ka parte. Sukito ke bala korsha ka jing kawai jo ukun lambro. Kamet pada senam jenggu Kris kendrianga sya ka jingim bam jiku. Duai jar kamen siam jempi trang yau jisu pediang yau jisu haka kambiu ni mensiu. Ablay ko pa. Yes no go yame. Ablay ko kun. Itram yame. Ablay ko men siyan bakoy. Pinol kam yame. Wan pen slek. Wan pen kantang yagi. Ni pediang yame ko jisu. Haka kambiurian men siyan. Wadi yes ken. Pamela wan haka jinglong. Kapura jame. Haka jingin. Haka men pada senam jame. Lemba haka jingwan. Kuba mala les jingok. But lek rong siya kamera. Ba syam dia ki apostol ban mela ai jingsu ki ki ban mela peli ala ne ban mela ku jisu mela mi pa na ki baya jisu minda akne ke lema le tro hamal la ki yin haka ba ki ni kon ye simenda ye ke ka mas ba koi rengga ba ki pai ba toin jani rengga ba ki ni ye pa rengga ba ki no rengga ba ki kon rengga ba ki men di para rengga ba ki ba pang di ba tiap pang ha hospital rengga ba ki ba pang di ba tiap hai Renggat bagi kikul ki basakama ko Jesu menang katai ki barno menang kataru ya ki lingdom ki radium ya ki bishop ya bahar ki nongela mujur kabaka menang kataru ya bahar roki nongela mujur gari joga jinna menang kata ya ki doctor ki nurse ya bahar ki batrishto dia dah ya ki menang kata ya ki scientist kiba sna ya ki dawai ben ya dah ya ki menang kata ya bahar ki kod Naka waxing, kabanginan shir, banginan yo jingera ka Jesu, baganong don, kano ka jingma ka kaban jogi, bangin do yo life to employ,
dana kene ke jingpan ke jingshitam barwa ko wai kerku kerdo ikun ke ba ap ye kersan kerku kerdo ye ke barake ka sika min da kasun kerku kerdo ya bar ikun ke balika min siam ke bas rusi ai bor jame ko jisu halo jo ki wai pai kapade ke jingshitam ai bangin long ikun ke ba pa ye ke jinge bangin long pala iyame hakamat ke bor ye man ko bor man ke kelepa hakamat ke jingsha le bai ai bangin long ba shlo ka pen mana ye ke bor jame penslori ni bai bagini asai na gabinda ka balan bagini asai na gabinda baru ki non shon jo ka balan bagini yo jingtenge bagini yo jing so tu ko trai terku ko trai hagre ke le padai bor ko trai hallelujah Jesus ai ko bor bar jo me ke na man ya hallo jo ni bai hallo ke ki kon baro ke ba shimanda ye ka mas bakoi ya ga jingdo mo ye ga jingan no jo ke bara kerku kardo ye ki nongle ba jo ga retreat center nongle ba baro ke ba yara ba ke jingdo ai badka jingspoon mensiya kerko kardo iki coworker kerko kardo iki mother ki sister kerko kardo ya baro ko jisu ai lamba ke ni retreat center inam pen prenge ko kupor ba bhajo me ha bar ki kon ki baje snowsi ki ba kenja ki ba pan ki ba shitam ai ko borjo me ke nam trekam borba agar rikasi hills baro ko wai hallelujah Jesus hallelujah Tong India tuwai Kotrai ngirsa kemen ba mela ai hangi ya ka yukich bakoi dakaba melapsa ba kershanyi hagalindi shaka jingim bangchika yarap ingi ki bakin ma buram eka maria teisoti bangin la banwan shitsin kasni benyo benda haga jingkawai baneng janga jingim bangchika da ukres utrai jangim Amen. Utrai don renka batim ublay badan bor baro en karkoyati uppa barukol badomen siyam bakoi Amen. ya lesup ban penbana ya ke kubar babhajung utrai da ka jingim ka jompi la shai kusni ngin spin long ka mas kindai shiten tasnoma longro ki pa penslure ki vei pensimen da ka mas bakum juru ya ka jingis ne jin bleman kasni nama kane ka dega jing trang ba ka jing do hai junga bahar ki kon ki niya pediang ya ka jingis ne ka jungo balai larangim ya pediang jingis ne ka jungo balai larangim im ya ka jingis ne ninum la ba kin jo ka balai blai kar ko Ni doai nak banta jing tmu jing pa bakoi banta jing penjem jing sistem support pada ni wajib doai lu nak banta itu kita la nak senyang ya kane ka sentar jungi nantaki kisem jungi pa kok pa jungi Ba hamne kanong gabaka kakadeng chomne kanwan kaima chomne kanong kamon chomne ha katanda kamavne Doai ngimaka gajimbam chomne kabahala gasni Baptama yani aturikan chomne Kumbani runima make bless you yani Baba delam yani shag jingdan shoy Henry tapla yani na kabasni Amen. Ublay Maria Kabadanga kasina ay Utray udang bata Lagarkuya kanapte kikintay Batlagarkuya usokpo jompa Jisu Ko Maria baku kopli jomugre Tuduay nakabanda jomi kinongpo Nenta bathagor gajiyap jomi Amen Kaburam Halpa barakun baumen sing bakui Kumba kanlong hagaba minibong kumchang minta bat marabor jinom na jinom Amen Batas Pak Sapinya. Amen.
Yesus Kristus. Amen.